جنابندن و چند یارونه تیف دما خوش به بینرین هیجا بویرین کو دناوا روژه ده قومینه مجواره ده نوچین داویا روژه ده تشکیج بکن. لدش تجرید السری بر اوجران برخوادن هفسروکا کجده لیلا گوند روژان نوتون هانده لگلک باجارین باکوری کردستان آمدکارین مشکه درشیا بر با آمده و دهات کرن پولیسین حکومت فاشیستی AKP ایریشی مجوانین لرحا او نافچان نسیبین مردینه کرن. هفسروکا کجده و پارلمانترا هدف لیلا گوون او نودو نهروژن لدجی تجریدا گران آل سر ریبر او جلان دگرا و برچیبونه دایا روشا تندرستی یا لیلا گوون کتی خونه خاک کریتیک دو جبر به حال بونه لسر هشی خواهچو و اورا کرن نخوشخانه لی گوون تداوی رد کر و ده چالکی او خدا به اصراره هر وها پشتگیریا به برخودانا لیلا گوون هر روز زیده ترزبه پارلمانترین هدف به سلوگانا روجا سدمین امی تاوی لیلا تجید بشکینن جحفت ناوندان مجدابون دست بکرن لنصیبین پولیسان ایریشی پارلمانتران کر پشتی گو پارلمانتران خواستن بمشن پولیسان به وسایط سرخی دور لوان گرتن و مش آستان کرن پولیسان به مرتالین خواه پارلمانتر دربه کرن به همان آرمانج پارلمانترین هدف ین دیلو که روحایجی مشیان لیمشا پارلمانتران دیساج آلی پولیسا ترک و هاتن آستان کرن وکیلان دوه بشو لروحای بهن ودان و دان سبه بر خودان جرنه رش لگرتیگه هانجی چالکیا برخودرین گروه برچیبونه دوام دکه حتی نها لگرتیگه هان نزی سیست گرتی انجدوسا پاککی و پاشکه دگروه برچیبونه دانه کمیته یا زیندانان یا پاککی و پاشکه جبو سال و گرابیستان آ کمپلویا بازده ثباته داخویانه که نویسکی دا و گوت جبر کومره برتی آوخا راست و تیر آوخا فهم نکر و پراتیزه نکر بو سده ماکو ویرکی و هزدا کمپلوگران ایروژی بقاسی کو امر برتی آوخا فهم دکن و پراتیزه دکن بسردکون و حساب جو کمپلوگران دخوازن ام به پینگا و برخودانه که به هم با دکون سالا 21 کمین آ کمپلویا پازده ثباته ریبر او جلان اف 20 سالن لدیجی پرگلا اشکنجه یال امرالی و کمپلوگران تید کوچه هفسروکاتیا دستیار ریوبر آکوما جواکین کردستان کجه که تکلداری 20 سال وگرا کمپلویا نافنتویال سر ریبر او جلان داخویانیک و شانتو گوت به سکناندن تجرید او به تکبرنا فاشیزمی و آزادی لکردستان نیزه. هفسروکاتیا دستیار ریوبر آکوما جواکا کردستان کجه که تکلداری 20 سال وگرا کمپلویا نافنتویال سر ریبر عبدالله او جلان داخویانیک و شاند هفسروکاتیا کجه که دست نیشان کرکو سیاستا روشلاتا ناوین یا 100 سالا بیستان لسر قرکرنا کردان هاتا آوا کرن و گود جبر وی که هزین ناو نتوی هف پاره سوجن قرکرنه یا کو دولتا ترک پکتینه کمپلوا ناو نتویا نه جوت 1998 دست بکر او 15 سبات 1999 در ریبر آپو دیل هات گرتن او یک جیبو دوام سیستما قرکرنه یا کو دست بکا 100 سالا بیستان هاتی آوا کرن هفسروکاتیا کجه که ببیر خست کو دولت میتینگر دخوازن کمپلوی دناوا شرط و مرجن نو ده بدومینن او هادوماند. ده سری ده دولتا ترک هیزن دجمنین تفگره آزادیه و ین پولیتیکای قرکرنه لسر کردان دمشینن دخوازن سیستما روشلاتا ناوین آل سر قرکرنا کردان هاتی آوا کرن جنو و آوا بکن. لو ما دولتا ترک هول ده سیستما قرکرنا کردان لجیهان فرض بکه. کجه که دیار کرکوان لدیجی ریشن قرکرنه دز به پینگا و برخودانه کرنا و گوت تفگرامه یا افراستی دیتیه دز به پینگا و برخودانه یا امی تجرید راکن فاشیزم هلوشینن و کردستان آزاد بکن کریه. پارلمنترا کجه ده لیلا گوونج برکو کارکتر پیواجوه باش فهم کر نیشان دا کو بویا خودی کارکتر ریبره که خورد آگل. هفسروکاتیا دسته ریبر آکجه که دا خویانی خواه و هاب داوی کر. د تمامبونا سالا بیستان آ کمپلوا ناو نتویده امجارک آدن سون دخن کو همه تجرید بشکینن فاشیزم هلوشینن و کردستان آزاد بکن. کوردیناسیون پارتیا آزادیا جنیا کردستان پاشکه و فرمانداریا گشتیا یپجی به وسیله سالوگرا بیستان یا کمپلویا ناو نتویا 15 سباتی داخوانی دان. کوردیناسیونا پارتیا آزادیا جنیا کردستان پاشکه بو وسیله سالوگرا بیستان آ کمپلویا ناو نتوی یا 15 سباتی داخوین یک دا. پاشکه دو داخویانی خود وها گوت.
بوسیله پازده سبات ام شهیدین پینگاوا هون نکارن روژامتاری بکن و همو هفرین خوین لهنگ اند تکوشنا آزادیا ریبرتی ده جان خوافدا کرن ببیرتینن. ریبر اوجلان لپیشیا دست پیکرنا شرکی لکردستان روژهلاتا ناوین و دنیای وکا آستنگیا هری مزن هادیتن. پاشکه دیار کر کو به کمپلوی کناف دولتی را اوجلان دیل هاد گرتن و را دستی ترکیه هاد گرن و گوت. به ویرنگی پلان هات کرن کو ریبری ما به دست دولتا ترک به امها کرن و شرکی کرد ترک ای به داوی رو بده. کوردیناسیونا پارتیا آزادیا جنیا کردستان پاشکه داخویان یاخوا و ها بداوی کر. لدجی هولدان سیستما مدرنیتا کاپیتالیست انج بودریش کرنا عمر خو داگر کرنا روجلاتانا وین و جنو و دیزاین کرنا دنیای ریبر اوجلان سیستما آزادی پارز و کومونال آفران و کرمال دنیای جبویجی هزین کمپلوگر لدجی وی که ایریشن لسر ریبر اوجلان زیده کرن و بگران کرنا سیستما اشکنجه یا امرالیره هولدن توله هلیدن. فرمانداریا گشتی آیه پجه به همان آرمانجه داخویانی دا اوگوت. ریبر اوجلان به پیش دیتنین خوین دیروگی بنیراندنا خویا سیاسی ریا چارەسەریە پێشکەشی گەلان کرد. خودی دەرکەتنا لە چالاکیên grevên birçîbûnê خودی دەرکەتنا لە wijdanê mirovahiyê. Ev deng û qêrîn dengê tevahî mirovên azadî xwaz û mirovên xwedî wijdan e. Fermandariyê bi domdarî ev tişt anî ziman. Sekna bi biryariya ku careke din di pêşengtiya jina Kurd de bang li hemû mirovahiyê dike ji bo têkoşîna xwe mînak dibînin. ایرو به پیشنگیا لیلا گوون جاره کدن بر خودان دوام دکه و کمپلو والاتی درخستن. گلین باکوری سوری لدیجی کمپلو نافنتوی یا لسر ریبر اوجلان بیک هاتی چالکین خواه زیده دکن لدربیسی جبو شرمزار کرنا کمپلو چالکیک هاته لدار خستن هر وها مشاد ریش جوانین کوبانیجی دروژا خواه سیمین ده بداوی بو لعالیه کدن لشامی 37 کسان دست بگیره و برچیبونه کرن. جبو شرمزارکرنا کمپلویا نافنتوی یا لسر ریبر اوجلان به دهان اندامن یکیتیا جوانین شورشگر از سوریه هویشینی نافچیا دربسیه مشک به عربیان ارگانیزه کر لباجارو که اسی کر مجوان جبو شرمزارکرنا کمپلوی آگر پیخستن و لدوراوی خلکن گووندگراندن ریچار لخی امدار اوجلان جوانین کوبانیجی 12 سباته دست به مشا درش کربون مش ایرو لگوند علی پلوره ایروش آوای باجار کوبانه به داخویانیه کی بداوی بو وقت جوان شورشگر ام وی کمپلی شرمزار دکن ام وقت جوان شورشگر ام استر پیابن حیام سروکاتی درخن ام وی فاشیزم بلوشین دشمن شرمزار دکن هم بوی سروک خواه رو بونه کام بوی سروک خواه چه بکن یعنی نه هندکه نه پره سروک وقاس 20 سال نخواهی خدمتی فی ملتین ما بین 4 دیواران دا چرمیش بو هم بوی سروک خواه رو بونه د داخویانی ده ها تاقص کرن کو آرمانجا کمپلوی او بو کو دربیه لإراده گلین بر به آزادی و دچن بخن هر وها بانک لجوانان هات کرن کو تبلی برخودان ببن خبر خستن بکن و لپیشیا داگر کریا ترکیه بسکنن لعالیه کدنجی پینجی و یک کس جشینی نافچیا تربسپیه به تواهی پکهاتین خواه تفل چالاکیا گروا برچیبونی بون چالاگر کونه گروه ایرو لبرناوند کنگراستار آنافچه ودان تی پایین کو چالاکیا شرمزار کرنا تجرید کرنا ریبر اوجلان و 3 روزان بدومه به همان آرمانجی لشامه جی 37 کس جتاخ زوراوا و رکن الدین کتن گروا برچیبونی عملت کرد شامی زوراوا ام همو جهانا هفدو دولتها تركي تشتا قد خست بكن قد خستن انه سروكاتي قوري قرتن بقرن انه كردجي بجار كيرويت نبن يعني دفردا نزاني بون فكرو راماني سروك ابو سري تشكسي كرده هي مايا كرد معنا سرلنجي خوا لباشوری کردستان جی گروین برچیبونی ین بارمانجا شکاندنا تجریدا لسر ریبر اوجلان دوام دکن برخودنا چراکیا اندام مجلس HDP لحولی ناصر یاز در روژا 86 ده دوام دکن ناصر یاز تاوی که روشا تندرستی و یکتیا قناخه که خطر جی لی چراکیا خواه به باوری و به بریارداریه که خورد دومینه اندام کوردیناسیون مجلس اشتاری فضیلت توک جی 26 روژن دیگره و برچیبونی یا بیدم و بیدور و گرده هر وها چالکین گروا برچیبوینین لحولیر سلیمانی شنگل و مغموری دوام دکن.
برخوادنا لستراسبورگ کو جهفده کانونا 2018 دست پیکری به وین او باوریه که خورد ده روژا خویا شیستان ده یه براس هاتنا سالوگرا 20 امین آ کمپلا ناو دولتی یا 15 سبات لسی باجارین اروپایی چالکی هاتن لدارخستن 20 پارلمنترین جنین مجلس 8 ایالتین آلمانیای جی جبو لیلا گوین داخلینه که هفپاردان. چالاکیا گراوا برچیبنیا بیدم و بیدورفگر آل استراسبورگه کج آلیا 14 کردستانیا و هاتی دست بیکرن در روژا شیستی دیه اندام کنسیه ریو برا کجکه زبیر آیدار سردانا چالگران کر. آیدار دیار کر که اوه تجرید آل سری بر اوجلان ببر خودانا خواه بداوی بکن و ریل بر آزادیاوی وکن. به همان آرمانجه چالکیا بیدم و بیدورفگر آ مصطفى توسکان ایل دیسبورگه و یوسف ایبا لباجار تورنتوی کانادایه در روژا سوسیسیان دایه. آشیار خلیل لباجر نورنبرگ ای آلمانیا در روژ حجدان آشوان آگوکلو و سلطان یگید لپایتخت آوستوریا ویانا جی در روژ سیزدان و یا امام شش آل گالر آبریتانیا جی در روژ شیستی ده دومن روشا شش هر کود چه گرانده به بجیشکن کو ایرو او کنترول کرن دیار کرن کو تانسیوناوی گلگی کم بویا و 14 کیلو لخوا کم کریه شش دیار کر کو اوه چالکی خواب دومینه و دوی هر کس خودی لرومتا خود درکوه با وسیله شرمزار کرنا کمپلویا 15 سبات کردستانیان لباجارین اینسبورگ ای آوستوریایی هامبورگ و لاوراکراکسن این آلمانیایی مشو متینگک لدارخستن لعلیک دنجی 20 پارلمنترین جن این مجلس 8 ایالتین آلمانیا جبوتا خوزا لیلا گووان آرا کرنا تجریده داخویانی کف پاردان پارلمنتران گوتن دوی ترکیه پیمانا مافی مروان اوروپایی بجهبینه تجرید بداوی ببا و حموگرتین سیاسی بین بردان لکولومبیا یجی جنین کرد و جنولوژی برخوادین گراوا برچبونه سلاف کرن. لدیش کمپلا ناف نتوی یال سر ریبر اوجلان لآتینا پایتخت یونانستان مشا دریج دست بیکر حوالی ما حمید مصطفی جی بمجوانان رب او آگاهیم برفره جی رادگینه. لدیجی کمپلا ناف دولتی یال سر ریبر اوجلان کرد دوستن خواه لقادانن به آرمانجه لیونانستان مشا دریج ددومه مش به بجداربونا 110 کسان جه کامپا دیروکیا لاوریو دست بیکر. وکی اونزانن هیرو روجا رشل الجامع لجان قال كرت تافاي الهيرو ام مشامه دريج مج لافريو دست بيدكن باب روجا ديانا جيش نافيجي سباجي ام دگينا اسينا ام با قمپلا کل سر که قمپلا کل نفتوی دولت نفتوی دتاب دا لسر قمپلا چکن ام وید قمپلا شرمزار دکن و نعلت دکن و قمپلا سروکتی با 20 سال ام شرمزار دکن و وقت جه ام دزانن یعنی بیدنگی دنیای لحنبر سروک تشتکی نباشتینه خویان و از بیجم گله کل را هنکی شیار بن روش خرابه ذات ام دجمنه خان ناز دکن ام لجزیره ناز دکن بمب بارا کرنه زاروک ام ناز دکن ام دکوبان دا کوجیا کوبان دا ام ناز کن 208 کس در روزا که دعاتا کشتن کسین دمشن تقص کرن که حتی آزادی ریبر اوجلان اول سر پیابن کرد حیان ریبر اپو آزاد نکن کرد آزاد نبن لورا کو نزیکاتیاج ریبر اپو را نزیکاتیا ستاتیا لسر کردانه جبر وی کرد و باش دزانن کرد وید بیجند به سروکاتی به رومتیه گر کو حیان سروکی ما آزاد نبه ام جی آزاد ننن ام به رومتی اصلا قبول نکن جدست ما چورج ایروشون و او شهادت جوارن چکرنی او جان مجبه مال ام پاشتا گاو نبیجن حیان ریبر اپو آزاد بود. اف تجرید پیوست وره شکاندن. اف تجرید شخصیت ریبر گل کرده لحمو گل کرد اف تجرید مشاندن. دخوازن پنگاوه که نو وره آوا کرن که ده جبونا کم کجا گل کرد کردستان هر چهارلی کردستان ده لدیجی گل کرد دخوازه دشمن گل کرد جاره که دن کم کجا کی پک مینه مهویدی که تجرید دیجی ریبر اپو وره شکاندن. مشا دریج دل پایتخت یونانستان آتینا بداوی ببه. قناخ داویت نکرنا چتین داعش دوام دکه نواندار راگهاندنا قصدی آگاهین داوی تکل داری
پێشکەتنێ دەژی پارڤەکردن لە گوری ناوەندێ شەروانên قەسەدê di berîkên dawiyên çeteyên Daişê û bi taybet li Baxozê ya li ser sinûrê Iraqê bi pêş dikevin. Li vir şervanên qesedê herîmên rizgarkirî paqij dikin. Di encamê de şervanan miqdareke cek û cebelxana û hêjmareke cenazeyê çeteyan jî dîtin. Laliyeke din ji şereke dijwar di navbera şervanan û çeteyan de rûda. Di encamê de hêjmareke çete jî hatin kuştin. Her wiha şervanan di depoyeke cebelxaneyan de erebeyeke bombabar kirî 10 top avêjînên hewanan û top avêjeke 120 milîn bi dest xistin. Her wiha şervaneke qesedê diyar kir ku çeteyên Daişên ku te gav bûne sivîlan ji xwe re weke mertalên zindî jî bikartînin. Ji ber wê yekê ew bi aweke bi baldarî jî tev digerin. Operasyonên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di berekên herî dawiyên çeteyên Daişê de dewam dike. Rojane bi dehan çete û malbatên wan jê bi dikevin destê şervanên Qesedê. Berpirsê Bîroya Navenda Ragandiniya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mustafa Balî diyar kir ku ji bo darezandina çeteyên Daişê divê li Rojava dadgeheke navdewletî werava kirin. Operasyonên Hêzên Sûriyayê Demokratîk Qesedê di bêrîka herî dawî yên çeteyên Daişê berdewam dike. Çeteyên Daişê li herêmeke biçûk a dîra zorê asê maye. Rojane bi dehan çete û malbatên wan dikevin destê şervanên Qesedê. Berpirsê Boroya Navenda Raghandinê ya Qesedê Mustafa Balî li ser rewşa çeteyên ku dikevin destê şervanên Qesedê û rewşa dawî ya pêngava Bagera Cezîrê ji Ajansa Feratê re axivî. Mustafa Balî diyar kir ku Daeş ji aliyê leşkerî de têk çûye. Lê metirsiya ku Daeş xwe ji nû ve ava bike heye. Yani berîgî ew tespîtê ku dibêjin Daeş rojê xwe dawîne tespîtekî di çarşoveyekî leşkerî de dixwaze Daeş tarîf bike û ew pir dûrî rastî ye. Daeş wek rêxistinekî tenê leşkeriyên bigirin dest rast e rojê xwe dawîne. Lê ama Daeş îdeolojiyake, paradigmake, hişmendiyekî cihadîst e kanê bi dehan nav xwe nû bike, xwe carek din îfade bike, xwe rêxistin bike û ev hêza xwe rêxistinê heta astekî bilind jî heye. Me ew metirsiya ku Daeş xwe vegerîne û bi navekî cuda dîsa êrîş bike heye. Balî li ser pêvajoya piştî tunekirina çeteyên Daişê wiha got. Li gor me, li gor nêra me wek qesede, diva 4 salên tekoşîna şer û pêngava şerê dijî Daişê, em dibên pêngava herî rihet û hêsane bi dawî bû û em dest bi pêngavên herî zehmet dikin. Pêngavên pêvajoya siyasî, çareseriya siyasî, alternatîva ku rêgir bê li ber vegera rêxistinên cihadîst evaya jî tekoşînekî pir mezin gerek dike. Mustafa Balî diyar kir ku Daeş Tirkiye weke kerîdorekî bi ewle ji xwe re dibîne. Daeş û Cebhet Nusra jî her wiha çawa ku Tirkiya werk navendekî bi ewle ji bo xwe dîtin, xwe tê da perwerde bikin, bargehên xwe perwerde tê de ava bikin û ji wir derbasî Sûriyê bibin, her wiha tersî wê jî rast e. Halê hazir gor agahîn ku em digirin bi sedan çete ji herêmên cûr bi cûr ji Bakurê Sûriya, ji Idlibê Hettanî Sinûrê Iraqê derbasî milê Tirkiye bûn, di rê qaçaxciyara derbas bûn, di rê xwên cudara xwe gihandin û wek korîdorekî bi ewle ji bo xwe dibînin ku derbasî navenda Ewropa bibin. Berpirsê Boroya Navenda Raghandinê ya Qesedê Mustafa Balî di nava axaftina xwe de balkişan ser rewşa çeteyên Daişê yên girtî û wiha anî ziman. Lê eger ku ew zehmet e, eger ku ev dewletên têkilîdar nikanin ev hemolatiyê xwe bigirin gel xwe û li gel xwe dadgeh bikin,
پیشنهادێکی ژێ باشتر هەیە کو سیستەمێکی دادگەهی یا نەتەوێنی یەکبووی لەڤەر وەرێ ئەرێکردن وەرێ دامەزراندن وەرێ ئەرێکردن و ئەڤ چەتەین لە vê derê li vir werin dadgehkirin hebis ji bo wan werin. Qonaxa dawiya tinekirina çeteyên Daişê êdî berbidawiyê ve diçe qesede rojane sivîlan ji destê çeteyên Daişê jê rizgar dike koçberên li kampa holê dîmînin rewşa tendurustiya wan xerab e lewra heyva Sûriya Kurd jê tevê hemû hewldanên xwe û derfetên destê xwe de hewl da ku van nexweşan jî çareser ango derman bike ji ber vêyekê jî endamên heyva Sûr banga alîkariya lezgîn dikin. Ev neyê yekeme û ne jî yê dawiye ku çawa xwastina ji pençên Daişê birevin û bûne qurbanê mayîn an jî sekvanên çeteyan. Mehmûd Ellolo yek ji wan qurbaniyan e. Mehmûdê 10 salî beriya niha bi 27 rojan tevî malbata xwe ji dojeha Daişê reviya. Lê nizanîbû wê bi agirê wê dojehê bişewite. Li seriya Baxûzê mayînek bi kesekî diteqe û Mehmûdê biçûk jî ji lengê xwe felij dibe. دما ام ji Baxûzê derketin mayînek bi kesekî teqiya ez jî li pêşiya wî bûm parçek hetin lingê min rehên lingên min qut bûn û niha ez felc bûme divê ez emeliyata girêdana sinirê lengê xwe çê bikim. Di demeke ku şervanên Qesedê operasyona dawî li dijî Daişê li Baxûzê dewam dikin bi hezaran kesî xwe gihandine herêmên rizgar kirî. Sivîlên ku bê xwarin û dermankirin mane tendurustiya wan xirab e. Lewra li kampa holê heyva Sûra Kurd di nava liv û tevgerê de ye. Nexweşên wan zêde ne lê derfetên wan kêm in. مجهودی خو گشت کردن هندامê me pir teعبîn pir çibûn me hinek hindamê xwenî wekt tibê me halat teware feelan hinek hindamê xwenî din me ji deverê din anîn me ambulansê xwenî saafê me zêde kirin ji bo vê derfetê bi rastî evê hatin yani zarokên çûk hebûn ev halê sûterziyê bi wan hebûn gelek îsabat hebûn ev mayîn mamayîn giş birîndarê mayîn hebûn. Heyva Sûra Kurd bi derfetên xweyên heyî rojê bi sedan sivîlan derman dike. Niha jî sê kampanyan tedawiyê li kampê dest pê kiriye. Her çendîn rêxistina navborî hewel dide alîkariya nexweşan bike jî lê rêxistinên mafên mirovan hîna ev mijar paşguh kiriye. Bang li rêxistinên mafê mirovan dikin ku bi erka xwe rabin. Nû du navendên awarte û zanînê hatin vekirin. Berê her tişt li ser milê heyva sor bû. Bi hêvîma saziyên têkildar bibin alîkar û erka xwe li hemberî mirovahiyê pêk bînin. Ji ber her roj bi sedan penaber digihêjin kampê. Hema doh 700 penaber hatin. Dîsa jî roj ji rojê hejmara sivîlên ku ji lepên Daişê tên û digihên kampê zêdetir dibin. Bi vî awayî jî barê heyva Sûra Kurd girantir dibe. Wezareta Parastinê Amerîka Pentagonê dazanîn ku ew avakirina hêzeke çavderiyê li Bakur û Rojhilatê Sûrî plan dikin. Di heman demê de Brîtanyayê hişyarî da Amerîka û Fransayê ku divê li kêleka Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bin, her wiha Wezîrê Parastinê Almanyayê jî destnîşan kir ku Daeş hîna xeter e. Di wextekê de ku dewleta Tirk di nava hewldanên dagirkirina xaka Bakur û Rojhilatê Sûrî de ye û şerê li dijî Daişê ber bi encamê ve diçe daxuyaniyên nû ji Amerîkayê derdikevin. Wezîrê Parastinê Amerîka Patrick Shanahan diyar kir ku ew avakirina hêzeke çavderiyê li Bakur û Rojhilatê Sûrî dibin sîwana koalisyona navdewletî de plan dikin. Piştî civîna welatên NATOyê li Brukselê Shanahan got, di civînê de me avakirina vê hêzê pêşniyar kiriye û ev yek wê derfetên cihêreng biafirîne. Wezîrê Parastinê Amerîka li ser plansaziya xwe da zanîn ku danûstandin ji bo çawaniya peydakirina ewlehiya herêmê piştî vekişîna hêzên Amerîkayê dewam dikin. Her wiha ragihand ku ew bi fermandarê hêzên Amerîkiyê şerê li dijî Daişê re civiya û li ser rêjeya piştevaniyê tiştên tên xwestin û cihê vê hêzê nîqaş kirine. Li aliyekî din jî endamê Komîteya Giştî ya Brîtanyayê û hevserokê Koma Dostên Sûriyê Bob Saley têkildarî vekişîna hêzên Amerîka ji Sûrî ji rojnameya Daily Telegraph re axivî û diyar kir ku biryara serokê Amerîka Donald Trump a vekişîna bilez cihê matmayiyê ye. Bob Saley têkildarî têkoşîna şervanên Qesedê li dijî Daişê jî wiha got. Pêwîst e em alîkar û rast bin. Deverên dibin kontrola Qesedê de Sûrî ne.
دوی امریکا و فرانسا ji dayîna vî deynî re amade bin. Ji bo kesên ku jiyana xwe di şerê li dijî Daişê de feda kirine spasdar û minnetdar bin. Weke nîşana wê jî divê em bi hemû hêza xwe li kêleka wan bin. Heman rojnameyê li ser zimanê fermandarekî Qesedê got, piştî tunekirina xilafeta Daişê, em ê bi şerrekî nû yê îdeolojiya bijehra Daişê re rûbirû bimînin. Her wiha li gorî çapemeniya Almanî jî, Wezîra Parastinê Almanya Ursula von der Leyen diyar kiriye ku tunekirina Daişê aloziya Sûriyê derbas dike. Ji ber Daeş bidawî nebûye, lê belê şêwazê xwe guhertiye. Wezîra Almanî da zanîn ku beriya civîna Mûnix a navdewletî wê welatên koalîsyonê têkildarî gava xwe ya pêşî nîqaş bikin û got. Em ê bawayekî zêde li ser çawaniya rawestandina sînorê Daişê bi rêya komên veşartî gotûbêj bikin. Civîna mijara gotinê wê bamandebûna 600 kesayetên payebilindên siyasî û ewlekariyê û nêzî 8 wezîrên derve û parastinê di 15 heta 17 Sibatê de were li darxistin. Hêzên rizgariya Efrînê li dijî çeteyên dewleta Tirkiya dagirker li bajarê Babê çalekek li darxistin, di encamê de 3 çete hatin kuştin. Hêzên rizgariyê têkildarî çalekiyê daxuyaniyeke nivîskî weşandin. Li gorî daxuyaniyê, 13 Sibatê şervanên hêza rizgariya Efrînê li derdora gundê Hezwan a Babê li dijî erebeyeke çeteyên Koma Firqetel Hemze çalekek sabûda jî li darxistin. Di encama çalekiyê de 3 çeteyên bi navê Abdultayib Farû, Yasir El Elî û Mihemed Xazî hatin kuştin û 3 çete jî bi giranî birîndar bûn. Îro civîna Soçî ya derbarê alûziya Sûriyeyê de hate li darxistin civîn bi bejdarbûna serokê Rûsyayê Vladimir Putin, serokê Îranê Hesen Rohanî û serokê dewleta Tirkiya dagirker Erdogan pêk hat, İdlib distûra Sûrî vegerandina penaberan û pêvajoya jinova avakirina Sûrî tevê hin mijarên din rojevên sereke yên civînê bûn. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin careke din dewleta Tirkiyeyê şar kir û wa got em nikarin çavên xwe li kelmoza terorê ya li Idlibê bigirin, divê ji bo tunekirina wê gav bînavêtin. Putin têkildarî çêkirina Komîteya Distûriya Sûriyê jî ev tiştanî ziman. Girîng e ku xebatên Komîteya Distûrê ya Sûrî di demeke kin de jinova aktîv bibe. Serokê Îranê Hesen Rohanî jî aliyekî diyar kir ku ew piştgiriyê didin danûstandinên di navbera hikûmeta Sûrî û Kurdan de û li aliyekê din jî got em fikarên Tirkiyeyê li ber çavan digirin. Kongra Warsawê di roja duyemîn de dewam dike. Di roja duyemîna Kongreya Warsawê de Amerîka, İsraîl û Ereb li dijî Îranê bûn yek. Wezîrê Karên Derve ya Amerîkayê Mike Pompeo axivî û wiha got Amerîka dixwaze dest bi pêvajoyekiya nû bike. Li rojhilata navîn guhertinên siyasî yên nû çêdibin. Bi serkêşiya Amerîkayê li paytexta Polonya Warsaw kongreyek tê darxistin. Kongre di roja duyemîn de dewam dike. Kongre îro ji alî Wezîrê Karên Derve Polonyayê Jacek Czaputowicz ve hat destpêkirin. Wezîrê Polonyayê diyar kir ku Yekîtiya Ewropa û Amerîka xeteriya hebûna Îranê li herêmê baş dizanın. Di kongreyê de rola Îranê li rojhilata navîn, şerê li Sûriyê û doza Filîstîniyan hat nîqaşkirin. Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo di pêşberî Wezîrên Karên Derve yên şêst dewletê axivî û diyar kir ti dewlet ji bo yerên li Sûriyê rûdidin doza Yemenê û pêvajoya aştiyê navbera Filîstîn û İsraîlê nedûre. Pompeo wiha got Amerîka dixwaze ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî dest bi pêvajoyekî hevkarî ya nû bike. Serokê hikûmeta İsraîlê Benyamin Netanyahu jî li darxistina Kongreya Warsawayê wekî fersendeke dîrokî binav kir. Ev bi xwe re li rojhilata navîn li kêleka dewletên Ereb guhertineke dîrokî tîne û fersendeke ji bo xurtkirina karê hevpar di şerê li dijî Îranê de ye. Lê hîna dewleta Tirk helbesta xwe ji koalîsyona nû diyar nekiriye. Zextên neteweyî ji bo vekişîna Husyan ji Hudeydayê dewam dike. Generalê Danîmarkayê şerî dide Husyan û ji encamên pêkneanîna peymana Swêdê wan agadar dike. Fermandarî tîma çavdêriya navdewletiya ji bo Yemenê Mişaîl Lasgard jî teqez kir ku Konsey Ewlekariya Navdewletî wê civîneke taybet duşemê bê li ser rewşa Yemenê li dar bixe. General Lasgard diyar kir ku hemû çav li Hudeydayê ne û wê zexteke siyasiya mezin ji bo pêkanîna peymana Swêdê hebe. Hevbendiya Erebî jî îro daxuyaniyek derbarê peyamê de da. Li gorî wê
هیزین هفبندیه لگوری پیمانی جبو باجری حدیدای بلا ببن آمدنه. داخوانیه بانک لنونری نتوین یی بوی مارتین گرد کر او هاگوت. دوی هون زختی لحیزین حسی بکن آنجی تک چونا وی پیمانی جوات تی خواستن. جبو بداوی کرنا دریشترین شرع امریکای تفگرا طالبان و دانوستاندن نو با امریکای را لدار بخم. بردف که تفگرا طالبان یا افغانی زبایح الله مجاهد راگاند کو اوی جبو دانوستاندن ده هجده سبات ده با امریکای را لپایتخت افغانستانی اسلام آبادی بجوین. لبلی بردف که وزارت در و امریکای داخوینیه که ده گوت ام خواندنا فرمی جبو دانوستاندن ورنگرتیم. هر وها مجاهد دیار کرکو اوی به سرک وزیر پاکستان عمر خان جره جبو پیوندین پاکستان افغانستانی بجوین. جبو آلوزیا ولات ونزوئلای سروک امریکای او افکاری وی کولومبی لواشنطن جویان نیکولاس مادورو جی وی هفدیدنی وکه جشنک نفرتی بناو دیکه. سروک دولت یکبوی این امریکای دونالد ترامپ به هفکار خواه کولومبی ایوان دوکیره لکوشکا سپیش بو آلوزیا ونزوئلای جویا. هر دو آلیان داخوانی یک هفپار آمده کر. لگوری داخوانیه دوی گاوین جبو بداوی کرن آلوزیا دموکراتیک و مروویا لونزوئلای ورن آویتن. حمو دولت جیهانی دوی پشتگیری خوان گوایدو بکن. امریکا کولومبیا و گلک دولت دین دیار دکن که اویل دجی سروک ونزوئلا اینها نیکولاس مادورو بسکنن. سروک امریکا ترامپ جروش نماوانان را آخوی او ها گوت. ام همو بجارتیان لیکولین دکن. مگلک پلان جبو چارساریا ونزوئلای دانینه او ام بنیرن چواروش تین گوهرتن. لسر وی هفدیتنی سروک ونزوئلای نیکولاس مادورو به وان گوتنان هل وست خودیار کر. اف هفدیتن ججنا نفرتی لدجی ونزوئلای جارکدن امریکا گفان لمدخواه از جیهان دخوازم کو پشتگیریا مبکن. مادورو تقص کر کوالاتی وی تفی همو پروپاگانداین در و خودی دستور و مافع. لالیکی دن شیورمند اولکاریان توی امریکی جون بولتون به توییت کی کیف خوشیا خواه به بریار هولندای آنی زمان و ها گوت. ام کیف خوشن که هولند ناوندک جالی کارین مرووی لگراوا کوراساو یا لبرانبری ونزوئلای فکر. افعالی کاری و گلکی سوده بده گل ونزوئلی. بله بینرین هجان و چند میین در روزا 14 شباط در جیل ور بداوی دبن و ام دبیجین حتی سبب بینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.